Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Milena Jones, 31 godina, iz Berlina, zatrudnela je 2014. godine. U trudnoći je razvila insulinsku rezistenciju, nakon čega je dijagnostikovan sindrom policističnih jajnika. Simptomi su između ostalog bili neradovni ciklusi, problemi sa kožom, gojenje, bolovi u stomaku, depresija, naleti vrućine. Uz sve to desila joj se i preterana maljavost. Milena je, kako kaže, svakodnevno sate provodila sate brijući pazuhe, noge i stomak, a lice je brijala 2 puta dnevno. Onda je suprug Deni 2017. godine rekao da uštedi sebi vreme i živce, jer je, kako je objasnio, svakako lepa. Probala sam svaku metodu depilacije. Sati su mi odlazili na brijanje tela, jer ne postoji nijedno mesto na mom telu koje nije obraslo dlakama. Presrećna sam što ima muža koji je tako pun podrške, kaže Milena, dodajući da je život mnogo lakši od kad se manula brijača. Ipak, reakcije drugih nisu tako blagonaklone. Ljudi mi govore da sam prljavuša, da sam odvratna i da to nije higijenski. Pitaju me kako me nije sramota da prikazujem te slike, kaže Milena, koja slike svog tela kači i na Instagram. Bilo mi je potrebno mnogo hrabrosti da pokažem svoje malje, ali neću da odustanem jer se nadam da ću ohrabriti druge žene u sličnoj situaciji i pokazati im da su zaista lepe i sa maljama i bez njih. To je priroda i nema ničeg prljavog u tome, zaključuje ona.